دوستان عزیز امروز بیرون انم خیر ببینین چقدر بیرون سری یگون آدم نیست вообще چقدر که میبینید فقط چمچقا ماینه ها دیگه هیچ کار نیست روزی выходной همه خونه ده خانه گرمک ده شتیم رنگی ما بریم به فکرم منم میخیر عجیب بوده هیچ کار نیست بیرون ده خیر اینجاهای کودکا چیکار کردیان پرشپگاه همشو چو کردیان یک احوال یگان کار نیست امروز هم خیلی خنک بهد یگان چی نکردم هم خیلی خانه داشتیم کودکا کتی تلویزور اینترنت هم خیلی ازی روم خانه های جمع کنم обед شده است ساعت 1 شده کودکا دا اوقات شدیم با تمام ягон кор нест дӯстони азиз комментария хонда бисёриҳо маслиҳат доданд ки намак андозен рости гап намак барои ҳамин пӯсташ ҷудо шудан боша бо гуфтанд ки тез оби хунукда андозен тез оби хунукда наандозен ҳамин корро ман кардаги ҳастам дӯстони азиз ама вақт ҳамин тухмо ҷӯшида ман сразу таги оби хунукда мондум шуна чанқа истодан ҳамхе вай неке бо все равно ҳамахел мешавад як кас гуфт ки як қошуқ ду қошуқ намак андозен ҳамахел мебинем ки ин дафъа намак андохтад неке боварӣ надорам ки ҳамахел вай мешавад хушрӯ ҷудо мешавад намакам андозам ана мехе либосое андозум стирка либосои кудако камтараш мондагӣ аста як бора майда майда шудагира барои он ки бо пагах бо либос ҷамъ мешавад кудако сарошона шудан дар кор болотар даш инҷо дона сиёвуш инҷа хоб хеста салмон хеста паш инҷа да бинен чӣ хел хобай чӣ хел шуда нилуфар абети рӯзда хоб рафта салмона бинан хурсанд дӯстони азиз то ҳамин бегоҳ умуман ман қариб ки видео накардам ҳозир мехоҳам либосои дуюм партия андохта будам тавора гирам анҷа вай кунам чӣ мегӯянд офтоб кунам шона гириму кудакои сарошона шуштан дар кор имрӯз ҷобаҷо кардан дар кор анамехе имрӯз очам наомадан очам биён ки неки гуфтам кор дорум хонада гуфтам барои ҳамин хотир рост хонашон рафтан ай бозор мо бошад хонада шиштем анамехе кору бор имрӯз фақат бекорӣ тамбалӣ хонада ҳамин ғелидан гӯем телевизор тамошо кунем тамом дига кор набуд ина канда карда бошад ана мехел дӯстони азиз либоси офтоб кунам кудако да ужинтиюм баъд сарошона шӯям ки баъд ромада якбора хоб равам навай хоб хастагиану дӯстони азиз хонаи мо ҳамин аҳволда рӯзи выходной аку нақшаҳо айпагоҳ сар мешавад инҷида нилуфар кати салмона мондам ва нилуфар кати салмон инҷида шинан ҳозир отдельно кудакои сарошона шуштаистем барои он ки сиёвуш аввал баъд нилуфар ягон вақт ҷанг мешавад ванада барои ҳамин хотир гуфтам алоҳида якбор сиёвуша медурорам сарша мешум баъд нилуфара ана михел дара пушт нилуфар киш тоби хона гарма как истода хунук нашавад ана михел пеши сиёвуш мерем ман аз сиёвуш буромад дӯстони азиз рӯҳошта сарашта шапка мепӯшонам барои он ки саршудагӣ хунука вай чӣ мегӯянд бинёш маҳкам мешавад бисёр вақт барои ҳамин шапкача мепӯшонам ки хунук нахӯрад кани мана бин кани сиёвуш салмон кади салмонда часпида сиёвуш хе ана лунтик сар шуд кани ман бинамша айн тараф шин хе рафтем бола дивану моно на мегирад ҳозир апашам равем сарша шӯем баъд тамом
Это начало будет представлять определенную ценность для расхода. Сделают из него музей, будут тапочки выдавать. О, Господи, я же мусорное ведро не вынес. Вы бы хоть предупредили, я бы хоть чуток прибрался, а то ведь и вправду раскопают, найдут весь этот мой беспорядок. Как неудобно. Hangi شاخه؟ در؟ نه خب من شازی دوستان عزیز من اینجا نیلوفر سرش برآمدم موهاشو بافتم همه خیلی برای اون که این دفعه اینجا شین نیلوفر و استارشین موهاشو امروز ایادم برآمده که مسلکم ایادم برآمده که مسلکم نکنی نیلوفر همش از میپروری با خب میری خیلی خودش تک تک شده میشه دقیقا بعد موهاش خیلی پوخ میشه وقتی که مسئله نمیکنم میشه برای همین بعد خیلی مایده بافت میشه من استونیلو مایده چی با میبوست؟ من خیلی مایده بافت میشه که تو که وای شود نکشد تو رنگم برای شما بچینه بای طرفشه استونیلو اوه این سیستمی usmezdir. بسیار میپرسند که پای نیلوفر چخل میبافین دوستان عزیز هم خیلی نمایش میگن میبافم چه من این بافتن اینه بیدن یک تاش قرار نمیشینن یک جدا من راستی که اوچان فقط موما میبافتن هم خیلی وای چی میگوین وای نبینن اوخی نمیمونن که گپت زنی ماما ها من şimdi Nilüfer bana neşre tez. اوچان فقط میمونم یک تا خواستیک میکردن و میبافتن تمام یگان خیلی دیگه نمیبافتن و من خودم هم خیلی یاد گرفتم هم خیلی بافتنه دراکونچیک میگون یولوچکا میگون من گویم هم خیلی بافتنه خودم هم خیلی میبافتم بعدم خیلی بافته یاد گرفتم هم خیلی گویم خودم یاد گرفتم یوتیوب خیلی چیزا او وقت نبود نمیدونستم من خیلی اوچا من خیلی اصابم خیلی پریچوسکا کردم مثلا مکتب روی کنن خیلی نبود تا صنفی 5 را منم خیلی ستریشکای کالتاچا کاره هست که آنم خیلی داشتم و بعد از صنفی 5 بالا گوی من موهام دراز کردم بسیار با کم میبردم خیلی هیچ وقت دراز نمیشد فقط خیلی تا میانم بود موهام تمام گوی بیاین اکدو دوستان عزیز همین کسی ولاگ با آخر رسونیم که اینو ببینن ساعت نمیدونم چند شده باشه سیاوش همش خوابانمو تمام پگه سحری ساعتیگ наконец-то خیلی دوستان عزیز در پناه خدا باشد همیشه خودتون احتیاط کنید من فکر نگیم سیاوش خیلی نگفتی که همارا